ndiko livhuwa huko tevela mafhungo pano kha Belrand News one vha tshi khou vhalelwa nga Rufhiwa Tshikovhele. Vhasedzulusi u bva Chinese Academy of Sciences vha ri vha na kupfesesele kwo khwinifhadzeaho kha sia ḽa vhubvelele ha chloroplast. Vha ri ndi ḽiga ḽithihi phanḓa ha u bveledzisa mishonga ya u thivhela zwitzhili. Dzi chloroplast dzi na mushumo wo khetheaho kha mveledziso ya fulufulu kha zwimela. Mushumo wadzo u fana na wa mitochondria kha zwipuka. Tsedzuluso yo gandisiwa kha dzhenala ya Nature. Kha bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature Reviews Biodiversity, vhasedzulusi vho dzinginya fhungo ḽa uri ndivho ya kholekole i khou tea u shumiswa u sengulusa data ya nga ha zwitshilaho. U ya nga vhasedzulusi, vhuṱali ha kholekole vhu nga shandukisa nḓila ine ḽifhasi ḽa vha ngayo. Zwo ralo, vhuṱali ha kholekole vhu tea u shumisiwa u fhaṱa mimodele i lavhelesanaho na u phaḓalala tshaka dzo fhambanaho dza zwitshilaho. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrand News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhila nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Vhuangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.